kuyisonto kuseni mhlawumbe ko8 nje la ko9 whip hambe ngithi la imbele emajeltini yazi ngifika ngaphezulu la ngimorodi le duza ngathi mingidlule komunye umuzi ngijeb ngase garage ngathi ngijeb lo muzi kulengingidi egate ngathi ngihlanga amaphepha akathi kuvale yonke indisha amakhethi uyakhombisa nathi akukho umuntu kulo muzi nangempela so ngushamthangala abantu cabanga abantu bayahambisa bayiphithizelele kuyakhanya by mini uhlohlo arrest phela ngiqalekile ngifuna la lento so kudu so ngishamthangala kamnandi ngena ngaphakathi ngathi ngifika ngaphakathi ubukuze ubona ngempela ukuthi kwakuvele kudale ukuthi ngibanjwe ngivele mina ngiyaflopa ngikwe tankini lapha ngiyovala amanzi ngoba phela uyazi ukuthi amanzi ayavala kwemitha manje uqhephula amapipe ngosonzela sangatsaza ajwala igceke mina ngiyaflopa ngilivali isampa ngivele ngenza ngiqonda ukuthi stress amapipe ngiyawahlephula lawe khopha la ahamba edongweni amakhulu